U rijeci Savi na području općine Odžak u vrijeme niskog vodostaja otkriven je potopljeni njemački oklopni brod iz Drugog svjetskog rata. Iz njega je do sada izvađeno više od 4 tone neeksplodiranih sredstava. Baš u vrijeme kad smo došli na Savu, u Novom Gradu, pored Odžaka, da snimimo potopljeni brod, dočekao nas je nesvakidašnji prizor. Nizvodno rijekom je plutalo preko 100 labudova. Nezabilježena i prelijepa slika idile na površini rijeke, na dnu pak opasnost. Tone ubojitih sredstava koje potencijalno mogu eksplodirati. Oklopni njemački ratni brod potopljen je 1945. godine, a njegov smrtonosni tovar nakon 70 godina tek nedavno se počeo uklanjati. 2011. godine ribar je pronašao brod zato što je bio jako nizak vodostaj, primijetio nekakvu metalnu konstrukciju dole, malo dubljim pregledom je utvrđeno da se radi o brodu koji je dužine 54 metra i potopljen je 45. godine od strane saveznika. Ti tipovi brodova su dužine od oko 60 metara, širine 9 do 10 metara, sa motorima jačine oko 1400 konjskih snaga, sa posadom od 80 do 90 ljudi, naoružani sa 6 topova. S potopljenog broda su neki preprodavači željeza rezali i vadili željezne dijelove i preprodavali ih. Čudom da se nije dogodila nesreća jer se potopljeni brod nalazi na plovnom putu i u neposrednoj blizini ljetnjeg kupališta. Od 1984. godine, kad je brod prvi put uočen, pa sve do 2011. nije se ništa uradilo na njegovom uklanjanju. Otkad je akcija počela, do sad je s dna uklonjeno preko 4 tone neeksplodiranih sredstava. Operaciju je izvela češka ekipa specijalnih ronilaca, znači ljudi osposobljeni za djelovanje pod vodom. Posao još nije završen, mi očekujemo da će taj posao biti nastavljen iduće godine, a finansira se iz IPA programa Evropske unije koji je za ovu priliku i Odžak dobio da se uradi dio poslova na našoj Savi. Na kraju ćemo priču o ovom ipak završiti idiličnom slikom s površine Save, no i njegovo čišćenje rade stručni i obučeni ljudi.